poštovanje. Danas ću vam da pokažem kako se iz AutoCAD-a, znači crtež, pretvaraju u PDF. Pa idemo. Znači, ovdje imamo A3 format, crtež na A3 formatu. Idemo File, Plot. Tu vam se otvori prozor gdje biramo ove postavke. U ovoj ovdje kategoriji biramo Adobe PDF, znači morate imati PDF Adobe Acrobat ako želite pretvarati u PDF, a ne Adobe Reader. Znači idemo ovdje, pošto nam je crtež na A3, biramo A3 format. Ovdje izabiramo Landscape, znači Landscape je pretežno za A3 formate, a Portrait koristimo za A4, kada printamo na A4. U stvari ne printamo, već, da, može printamo. Ovdje ćemo Center Plot izabrati. Tu biramo, znači, sada Window u ovoj tu rubrici. Kada izaberemo taj Window, moramo označiti. Moramo malo zoomati prvo u crtež. Evo vidimo malu liniju gdje biramo kraj ove male linije. Tu. I na drugom kraju, ovog mog miša. Evo ga tu, ova mala linija. Znači, biramo kraj ove male linije. Kada smo to uradili, pritisnemo OK. Ovdje se otvori prozor gdje pita gdje želimo spremiti. Ovdje možete i ime fajla. Stavit ćemo test i save. Sad ćemo malo sačekati. Kada smo to uradili, on je ovdje otvorio. Kao što vidimo, PDF-u, sad ćemo malo da rotiramo. Tu. I tu bi bilo to, tako se znači pretvara iz CAD-a u PDF. Nema veze da li to bio A3 ili A4. U link ću vam staviti gotove okvire, znači A3 i A4, tako da možete sebi skinuti. Biće sejvani u 2007, AutoCAD 2007. Eto, uživajte.